Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita coba belajar surah Ar-Ra'aital ya. Al-Ma'un. Silakan ada Bu Erna di Lombok. Silakan Bu Erna. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Aro-nya pendek ya Bu ya. Aro'ai. Aro'ai. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah lagi Bu. Aro-nya pendek. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Iya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Coba lagi Bu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya. Wa la yahuddu ala Pendek. ta'am Wala yahuddu ala pendek. wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian. Fawailul lil Jangan pawai, musallin. fawailul. Wai. Fawailul. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kemudian. Alladzina hum an sholatihim Annya sahun. ihfa. Alladzina hum an salatihim sahun. Coba lagi. Alladzi. Alladzina hum an sholatihim Angnya ditahan sahun. ya. Ihfa itu ditahan sedikit. Alladzina hum an salatihim sahun. Coba lagi. Al ya. Alladzina hum an Homnya idhar. sholat. Alladzina hum ang salatihim sahun. Nah, Alladzina hum an sholatihim sahun. iya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Iya, banyak kemajuan nih Bu ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. I-nya Ilafihim panjang. Ilafihim. ilafihim rihlatasyita'i wasyaib. Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Kemudian. Falyabudu Ain. rabb Falyabudu. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'i wa Jangan amanu. buru-buru. Alladzi at'amahum
min ikhfa min ju'i wa amanahum min khauf ya. Alladzi at'amahum min Minnya ju'in. ikhfa jadi ming jadi ang min ju'i. Alladzi at'amahum min ju'i wa Min ikhfanya ada. Min ju'i. min alladzi at'amahum min ju'i wa amanuhum min Bukan khauf. wa amanuhum wa amanahum. Oh iya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanuhum Wa min amanahum. Bukan wa amanuhum. Wa amanahum. wa amanahum min khauf. Khauf. Jangan haub. Min khauf. Khauf. Amanuhum Wa min amanahum. oh Wa iya. amanahum. Iya. Ulang ya. Iya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kemudian Bu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. bismillah, jangan. Bismillah, B-nya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bukan pala, A-nya ketinggalan. Pala. Alam tara kaifa fa'ala, bukan pala. Ya Bu, tenang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim Panjang. Tarmihim, him juga pas apawi ditahan. tarmihim Bihijaratin. mihim Ulang. Tarnya kata bukan mihim, tarmihim. Tarmihim bihija. Tarmihim bihijaratin, Bu. Tenang. bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Coba diulang lagi. Tenang. Tarmihim. Tarnya jangan. Pendek. Ya. Tarmihim. Jangan ditahan. Pendek. Tarmihim bihijaratim. Tarmihim bihijaratim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Min sijil. Nyentaknya nyamber. Terus paja'alah. Boleh. Bihajaratim. Jangan dihajar. Jangan dihajar. Sakit Bu. Jangan dihajar. Bihija. Jangan dihajar. Bihija. Ayo Bu. Tarmihim
Bihija. bihijaratim min sijil. Iya, kemudian. Faja'alahum ka'asfil Oh, ma'kul. kaaspil, bukan kaaspil, idgham biguna, kaasfim. Kaasfim, Oh, mak. Waj- faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jangan. Bis, pendek. Awas, hati-hati. Nggak ada madnya di situ. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul Jangan likulli wae. Wailul. wailul Wailul. wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Alladzi jama'a malan wa Tekan. addadah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Kemudian. Yahsabu anna Annya malahu. gunanya ditahan. Yahsabu annama lahu akhlada. Gunanya ditahan. Yahsabu anna malahu ahladah. Akhlada. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Kemudian Lati bukan lati. Alati. Allati tattali'u alal afidah. Mungkin orang-orang bertanya, kenapa jadi alati Pak Ari, kan di sini nggak ada barisnya tuh ya. Alif ini namanya hamzah wasol. Apabila disambung, emang ini alif ini nggak bunyi. Narullahil muqadatul lati. Tapi saat dia a ini nggak diwasol, nggak disambung, ini alif ini jadi bunyi a. Ini namanya hamzah wasol ya. Apabila diwasol, alif ini nggak bunyi. Tapi kalau tidak diwasol, jadi a alati gitu. Kenapa Bu? Kalau dilanjutkan tidak apa? Ada Alif ini tak ada, betul. Jadi narullahil muqadatul lati itu alifnya kan nggak ada kan? Iya kan? Iya. Ya, kalau diwasol, kalau disambung. Kayak ini aja sama nih. Wailul likulli humazatil lumazah. Tuh. Kalau nggak disambung, alladzi di sini. Tapi kalau disambung, alif ini nggak ada. Apalagi dia ada dibantu nun wikoyah, nun iwad. Lumazatinil, nil. Tuh alifnya nggak bunyi ya. Itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah alif yang diwasol apabila disambung, hamzah wasol itu tidak bunyi. Kalau nggak diwasol, bunyi a ya. Ya, allati. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Nyamber. Innaha alaihim muqsadah. Ditahan. Him idgham mimi. Iya, betul. Mu itu betul. Ada hamzahnya neken. Innaha alaihim muqsadah.
Innaha alaihim muqsadah. Kemudian. Fi amadim Jangan. mumaddah. Jangan fi ammadim. Kalau fi ammadim berarti mimnya ada tasdidnya. Fi amadim. Yang mim kedua baru ada. Ya, ini nggak ada tasdid di sini. Fi amadim. Fi amadim mumaddadah. Alhamdulillah banyak kemajuan Bu ya, Masya Allah. Iya, Ya. Pak. Terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lagi. Bis. Ah, kebiasaan. B-nya pendek. Bis. Ibu mau ke mana? Mau ke terminal. Naik apa? Naik bis kota. Bis kota. Jangan dipanjangin B-nya ya. Pendek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Wal asr. Wal asr. Wakaf isyarah ya Bu ya. Wal asr. Inna insana Innal, bukan inna, innal. Itu dijamber. Innal, nyamber ke sukun. Innya guna ditahan. Innal. Innal insana Ingnya lafi. ihfa. Ihfa tuh nggak banget, tapi kalau ibu belum ini, angin aja dulu deh. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Kemudian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil Panjang tuh Bu. Illalladzi Lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Tawassaw bil sabr. Bukan sobil itu Bu. Ini sobis. Ini bagusnya diulang lagi di sini. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Coba Bu dari watawasaw bil. Watawasaw bil haqq. Terusin. Kalau nyambung diterusin, kinya dibaca. Watawasaw bil haqqi watawa. Kinya dibaca ya. Kalau disambung. Tawasaw bil haqq. Itu mah berhenti. Ini kan ada tanda wakaf la, nggak boleh berhenti. Ibu sambung. Watawasaw bil haqqi watawa sobis sober. Bu. Watawasaw bil haqq. Soalnya mulutnya jangan kayak lemes, jangan kayak mulut dengan nyumbleh, jangan. Watawasaw biasa aja Bu. Jangan. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tinggal dilatih. Hai Bu, lagi satu lagi. Iya Pak Ustaz. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ulang Pak Ustaz. Iya boleh alnya, jangan ale, jangan ada e-nya. Al. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kemudian. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla Kalnya jangan ditahan. Kalnya jangan ditahan, yang tahan la-nya. Kalla. Kalla syaufa ta'lamun. Sinnya jangan biasa aja. Kalla saufa ta'lamun. Sin biasa. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian.
Kalla law Jangan ta'lamun. kala, kanya pendek. Kala, kala. Kalla law ta'lamunal ilman Jangan yaqin. nal. Kan nggak ada alifnya. Kala lauta lamuna ilmal. Jangan nal di sini ya. Lagi. Kalla law ta'lamunal Jangan nal. Kenapa ada jadi nal? Kan nggak ada nalnya. kal Ya lagi. kalla law ta'lamuna ilmal Nah yaqin. gitu. Kala lauta lamuna ilmal yakin. Kemudian la tarawun. La Jangan la tarawunnal tarawun, la tarawun. la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Ulang, Pak. Terus nggak apa-apa. Summa. Summa Bukan asarahu alif itu lam. Summa la tarawun. Summa la tarawun. ainal Diulang yakin. lagi. Summa la tarawun. Summa la Hey, tarawun. sumnya jangan summa, jangan. M-nya ditahan, A-nya dilepas. Summa la tarawun. Summa la tarawun. Summa la tarawun. Nah, ya. Summa gitu. Sumnya diguna ditahan. Summa la Enggak, tarawun. jangan summa. Itu madnya ada batobinya. Jangan, dengerin ya Bu ya. Summa la tarawun. Summa la tarawun. Summa la tarawun. Summa la tarawun. Coba. Summa la tarawun nahal Naha. ainal Apa ada nahal? Naha. Jangan ada lamnya tuh. Summa la tarawun naha. yamunaha ainal yakin. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian. Summa la Jangan. Summa. Jangan. Kenapa panjang? Kan gak ada yang manjangin. Pendek. M-nya ditahan karena guna. Nunnya ditahan karena guna. Ini mim bertasid guna. Summa la tarun. Summa la tar. Summa la taro. Summa la taruh. Summa latus alun. Jadi la tarun. Summa latus. alatu alunna Salah. Diulang. Salah. summa latu Maknya pendek. alun Summa latus. Summa latus. summa latus alunna Nanya yauma pendek sama tuh. Ibu, kalau ibu bacanya summa latus alunna, itu kebanyakan orang, bukan hanya ibu. Banyak yang kayak gitu. Salah, nggak ada madnya. Summa latus alunna yau gitu. Nayau. Ayo. summa latus alunna yauma idi Idin. aninna Yauma idin. yauma idin anin Yauma idin. yauma idin Anin. yauma anin naim. Summa latus alunna yau. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Coba lagi Bu. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Alhamdulillah, banyak kemajuan ya Bu ya. Masya Allah, dari mulai nggak kenal huruf sampai seperti ini. Insya Allah. Terus semua berkat semangat Ibu juga. Ibu kan belajar sama murid-murid kita di sini. Sama Bu Rehan. Masih ketemu sama Bu Rehan, Bu? Sudah Pulang. sulit sekarang. Oh sulit. Udah pulang kali ya ke Indonesia ya. Apa ini saya belum jelas yang
tasjid Yang mana? tasjid Yang mana? Yang mana? Oh, tasjid tasjid. Iya, Ibu kadang-kadang di tasjidnya suka suka nahan. Ada yang panjang, Bu, ya. Panjang betul kalau begini, Bu, tulisannya nih. Mana nih? Nih ya, Bu, ya. Heeh. Yang tapi panjang. bagus ya, tajwidnya Pak Ustadz tuh saya ikuti, mim mati ketemu Alhamdulillah. i Ya, tuh, Bu. Kalau ini kan ini gini ya, Bu, ya. Tuh, kelihatan nggak tulisannya, Bu? kelihatan. Ini Somalatus tuh ya. Ini ma-nya nggak panjang, M-nya emang ditahan. Jadi kalau dilatihankan kan gini ya. T Iya. T T S A som tuh. M-nya yang banyak, Bu. 3 tuh. A-nya Oh, 1. Somalatus. Beda kalau yang gini, Bu. Kalau ini nih, ini ada alifnya. Tuh. hmm, Summa mimnya ditahan, a-nya ditahan. Ada 2 hukum, ada gunnah sama matobi'i. Kalau ini hmm, enggak. Summa terus kayak ini. hmm, Inna, innya ditahan tuh, Bu. Innallah. Innallah. Tapi beda kalau tulisannya gini. Ini ditahan dua-duanya benar tuh. Inna a'tainakal kausar. Nggak apa-apa Ibu ya. hmm, Ibu yang penting terus belajar. iya Pak Sekarang Ustadz. sekarang nggak ada Tante Rehan, ada Tante Eke dari Jepang, Ibu ya. Belajar sama Tante Eke. Ibu udah bagus Eka, sekarang. Iya, sekarang dia namanya Tante Eke gara-gara tajwidnya pinter tapi belum semua. Jadi Eka-nya belum keluar, jadi Eke, Tante Eke Bu dari Eka, Jepang. lah orang nanti di Eka. Iya dia memang maunya begitu Bu Tante Eke. Kalau saya bilang Tante Eka dia marah. Ya udah Tante Eke sama Tante Etin tuh Bu dua-duanya tuh pandai Bu ya. Heeh, Cepet ya mhm. Pak Kalau Eka. kalau kalau belajar sama Tante Atin, ayo ajarin saya entar saya doain loh kamu dapat ustadz yang baik gitu ya. Gitu Bu. Ya Bu ya. Si Mhm. gadis, Oh masih Bu, masih gadis. Kalau Tante Etin Bu, Tante Eke mah udah ada suaminya Bu, udah jadi mmm, ustadzah gitu di Jepang. Baik Ibu, ya terima kasih Bu ya. Semangat ya Ibu banyak kemajuan yang didapat, ulang. Karena seringkali saya bilang bahwa datang ke sini kita bukan untuk pinter. Yang iya utama Pak adalah Ustadz, gugurkan kewajiban. Gugurkan iya, kewajiban. Bagi orang yang belajar, sering ngulang, insya Allah lidah kita memang susah. Ibu lidah susah itu bukan karena apa-apa. Ibu lahirnya di Lombok gitu ya. Gitu. oh, Mungkin kebanyakan O-nya gitu kurang gitu. Tapi orang Lombok juga yang pandai mah ada juga ya. Ya pandai banyak. Itu padahal orang tua ibu dari Jawa ya. Gitu. Ustadz. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.